getting ready for her communion. We're here at Graz. Do you like your hair, Nancy? Yeah. I see you in the mirror. We don't know which one to pick. Which one will you choose? For a headpiece. Against two? Wow. Not you. Don't worry. Graz. Magic beauty of Graz work. Yeah. Magic. Tak si lijepo. Za prvo priča. Beautiful. We are getting ready for our photos. Yep. I'm not going to see your knees or anything. It's just to get you the right height. Okay, so elbows up. Jedna duga cesta koja vodi sve do raja, to je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. To je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi. Ima jedno obećanje da će opet doći k nama. To je obećanje vjere, ufanja i ljubavi. To je obećanje vjere, ufanja i ljubavi. Kada moraš sutra poći sa križanja svoga puta, pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi. Pođi putem Krista, putem Krista i ljubavi.
on the door. The doors are dirty. Don't get your dresses dirty. Dini, kaži si s te strane. Okay. Tu dođete ovako. Yes. Sam prvih troje, zato što je neparalan broj. Are you okay? Yeah. I'm holding your... U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Hrista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s duhom tvojim.